замок или изоляционный слой, так Das называемый. ist mein System, Это моя система wo die Gefahr besteht, dass das Wasser, в той области, dass wir где das Wasser verlieren, dass das вода Wasser sich nicht уходит, мы строим защитный слой. wird eine Sperrschicht mit Erde eingebaut oder Lehm, oder zur Verfügung wird mit Feinmaterial, То есть мелкий материал или суглина, который есть на месте, мы изолируем эту часть. dass das Wasser nicht Для того, fortkommt. чтобы вода не уходила Там, да, там. оттуда. И строим дамбу там. Sperrschicht in der Mitte, То есть первый festgewachsen, глиняный замок в außen die середине, Schüttung, а man sieht das снаружи so in den просто Plänen дамбу. alles Это drin. видно вот в планах на фотографии. Und dann kommt das Wasser И nicht weg. тогда вода не Und dann уходит. staue ich das zurück. И мы перекрываем ей дорогу, она собирается в резервуаре, brauche ich- который мы предусмотрели для Je нее. nach Topografie И зависит от топографии. nicht den Teich oder See ausbacken. Мне не нужно выкапывать озеро. Die Fläche bleibt wie sie ist. Территория остается такой, как она Ich есть. mache nur vorn zu. Я просто как бы закрываю ворота в одном Und dann месте, staue ich das Wasser и zurück. тогда вода остается на той Wenn территории. es vorne nicht weg kann, Если вода не может вытечь, dann sättigt sich dahinter der ganze angrenzende все hintere, прилегающие территории насыщаются die ganze водой, Erde вся земля mit Feuchtigkeit, влагой, mit Wasser. водой. Und genau das will ich. И я этого и Dann хочу. hebe ich den Таким образом, Grundwasserspiegel я поднимаю уровень грунтовых вод auf einer Teilfläche. на одной части Je nach Topografie, территории. man sich jetzt Зависит от vorstellt, топографии. das ist so eine Form. Если вот такая форма, Und wenn das so eine leichte Mulde если ist, там есть углубление, was man oft mit freiem Auge gar nicht so viel sieht, даже его иногда не aber wenn ich видно einen просто так. Höhenlinienplan habe, kann Но ich das когда есть feststellen. план Und за so линиями, по нему muss ich видно. halt das genau ausloten. Und dann habe ich da eine leichte Mulde. И тогда я вижу углубление. Dann mache ich vorne einen Schlitz Я делаю такой im шов gewachsenen Boden, в некопанной земле. den hebe ich aus bis Я zum убираю оттуда Ton oder землю. Lehm oder bis zu, oder Felsen, was es dann до ist. суглинка, либо до 2 камня. Meter, 3 Meter oder 4, 5 2-3, Meter, je nach иногда 4-5 Beschaffenheit, метров, зависит je от nach качества geologischen почвы, Aufbau. от геологического строения. Und das walzt sich fest. И засыпаю туда Mit суглинок Feinmaterial, mit и Erde. затрамбовываю его туда Der Walze, ne? катком Oder mit dem Bagger или festhalten. экскаватором. Und dann kommt der gewachsene Boden. И потом идет земля Und dort, некопанная, wenn der Humus уровень. weg ist, wird dann der Damm aufgebaut. Там с этой стороны убирается Dann гумус, schaut и der Damm строится so дамба. aus. Дамба выглядит так. Hier die Sperrschicht Здесь в середине глиняный замок, und so der Damm. а здесь насыпанная дамба. Und das führe ich bis И oben hin. я вывожу ее доверху. Das Inseits und Abseits, Внутренней, с внешней das стороны. braucht kein dichtes Material Там не mehr sein. обязательно, чтобы этот материал был плотный. Das ist nur zur Это только для Stabilisierung, стабилизации, Statik, для dass der статики, Damm для того, stabil чтобы ist. дамба стояла. Aber die Schicht in Но der Mitte, сам слой, Sperrschicht, сам глиняный die замок, ist festgewalzt aus он должен Feinmaterial. быть очень из мелкого материала и хорошо Die утрамбован. lässt kein Wasser Вот durch. этот слой не пропустит воду. Und wenn ich das jetzt richtig И aufbaue, если я правильно строю его, dann staue ich das Wasser тогда zurück. вода останавливается у меня. Das kann oft kilometerweit in den На Erdkörper километры einsickern, она может разливаться, aber dann ist oben Vegetation. но тогда будет Wenn der вегетация. Grundwasserspiegel gehoben Потому ist. что уровень грунтовых вод поднимается, Und vorn habe ich nur einen minimalen Aufwand, у меня минимальная работа, weil ich an der engsten потому что Stelle я в самом узком месте zumache, закрыл ворота diesen Damm aufbaue. и построил эту дамбу. Und da sind so viele Möglichkeiten bei euch mit der Sanierung der Schlucht. Столько возможностей Wenn этих ihr so способов viele восстановить Schluchten овраги. habt, У вас очень много оврагов на территории, где эрозия Das почвы muss man richtig происходила. aufbauen. Нужно просто правильно Den это Damm, was построить. ich da gesehen habe, wo da durchgedrungen ist, Дамба, которая там прорвала, которую я видела, solche habe ich schon viele gesehen. Das я ist очень überall много gleich видел gemacht. таких дамб. Их строят одинаково Das ist вместе. natürlich grundfalsch. Это неправильно обоснование. Da ist ja alles Там Material весь unten drin. материал просто закопан в эту An Schwarzerde, an Lehm, чернозем, an суглина, sandigem Material, an песок, Wurzeln, an корни, Ästen, alles ветки. Mögliche. Все, что есть, все в этой дамбе. Das kann nicht dicht sein. Эта дамба не может Das быть ist nur плотной. mal ein paar Это Monate oder vielleicht ein, zwei Jahre dicht. месяцев или несколько лет даже Denn она dieses простоит. Material Потому что verbindet весь sich nicht материал, miteinander. этот материал, он не соединяется друг с другом. Humus, Wurzeln, Корни, und wenn sie noch so fein, sie verrotten. они гниют. Lehm, wenn Глина, er feucht wird, если она влажная, gibt nach wie ein Teig. она расходится как тесто. Und wenn jetzt was nachgibt, А если что-то расходится, wenn ich auflasst
von Потому oben что сверху есть давление, zu schwer wird. очень тяжелое, что Sie brauchen nur mehr ausprobieren. Попробуйте просто. Wir machen ja bei dem Projekt immer Modelle vorher. Всегда мы на проектах делаем Wenn die Erde модели. Material in der Hand hat, dass die Leute lernen, Пробуем на маленьких mit моделях, dem Material umzugehen. чтобы видно было, как материал Und wenn Sie себя jetzt ein поведет. Lehm nimmt Если вы возьмете суглинок und jetzt mache ich halt den Lehm hier hin, и положите его сюда, wenn die Sonne drauf scheint, wird der если knochenhart. светит солнце, оно будет твердое, будет твердый, как камень, суглинок, Logisch, wie Beton. как бетон. Wenn der feucht wird, der Lehm Если bleibt er влажный, gleich. то суглинок остается такой, какой он есть. Wenn du aber dann drauf drückst, Но если ты надавишь на него, geht er in die Breite. он просто расползется по сторонам. Wenn ich jetzt hergehe, den Lehm einbaue, Если ты будешь из этого суглинка Frisch. строить, Von возьмешь hier heraus. свежий отсюда und da baue ich jetzt ein. и будешь встраивать его в дамбу. Ja, da habe ich gutes Material, Когда у Lehmmaterial. тебя хороший материал суглинок, Ja, ist ein gutes это Material. действительно хороший материал. Aber wenn ich dann No. jetzt mehr Auflast gebe, als was Если er ты vorher дашь gehabt hat, больше давления, более Dass der тяжелым Druck его größer сделаешь, wird. что давление будет больше, чем было dann fängt der изначально, Lehm an zu schwitzen. тогда суглинок начнет потеть. Wenn der gleiche Druck ist, hält er stand. Если одинаковое давление, то он будет в одном Wenn es aber schwerer wird, состоянии. Если fängt er тяжелее, Zu schwitzen. тогда он начнет расползаться по Die сторонам. Feuchtigkeit tritt dann an der Влага Seite будет aus уходить по сторонам, просто выливаться будет. und der Lehm И gibt nach. суглинок просто будет расползаться. Und da genügen И Millimeter, достаточно миллиметра, wenn der Lehm nachgibt. если разойдется суглинок. Und was passiert denn dann? Что случится потом? Wenn der Lehm jetzt im Damm ist, Если суглинок в дамбе, falsch eingebaut, и also wie ich jetzt неправильно он geschildert там habe, встроен, und der gibt jetzt nach, и он расползется, nur ganz ein bisschen, совсем чуть-чуть капельку, dann werden in den Damm тогда feine Risse. маленькие щели будут в Denn wenn дамбе. unten was nachgibt, Потому что если снизу что-то ist ganz расходится, logisch, dann это werden логично, Risse, тогда появляются трещины, ganz kleine Risse. очень маленькие трещины. Und jetzt habe ich den Damm fertig, Я закончил дамбу, neu gebaut построил ее und новой habe diesen Fehler gemacht. и сделал вот эту ошибку. Das sieht man oft gar nicht. Ее практически не видно Und jetzt взглядом. befülle ich den See И mit я Wasser. наполняю это озеро водой. Das Wasser hat Zeit genug. У воды достаточно времени. Das Wasser hat viel Zeit У воды более чем und достаточно einen времени. ganz И kleinen Kopf. очень маленькая головка, Ganz kleinen Kopf. очень маленькая. То есть Und das она Wasser найдет findet любую überall seinen щель. Weg. Den Weg des geringsten Widerstands. И в эту щель она обязательно проберется. Und wenn es ein winziger И Millimeter даже ist, если ist это ja schon 1 groß, миллиметр, Millimeter, это даже много для воды. Weg findet, Если вода dann уже sucht найдет das Wasser себе дорогу, in den Damm, тогда она будет размывать себе дальше и дальше. durchfeuchtet mir den Она Erdkörper. будет промачивать, увлажнять всю Und wenn землю. jetzt zu diesem Lehm noch Feuchtigkeit dazukommt, Wasser, Если еще к этому суглинку dann gibt er noch влага mehr пойдет, nach. этот суглинок еще больше Und das Wasser расползется. geht immer weiter И und kommt dann вода nach пойдет außen. дальше и выйдет с наружной стороны Dann wird es дамбы. am Damm außen feucht. Тогда дамба промокнет с Und наружной wenn es aber стороны. außen feucht wird am И Damm, если дамба будет мокрая с наружной стороны, dann kommt von innen immer mehr, dann wird es Тогда- doch feucht und dann fängt es an zu fließen. тогда вода будет больше, Ganz и klein. будет течь. Сначала потихонечку, Ganz klein am Anfang. сначала совсем капельку. Und dieses bisschen И Wasser, вот это- diese вот ganz эта kleine капелька Ader, wo воды, es jetzt durchgesucht маленькая hat, жила, nimmt man die Feinteile von der она Ader mit. забирает с собой мелкие части из Außen этой ist kein дамбы. Widerstand mehr. У нее есть Und свободный проход Dann kommt снаружи. der Effekt, dann kommt der Sog. Потом эффект будет тяги Wenn, sobald der такой. Widerstand von außen weg ist, kommt Какой-то- innen der Sog. Как только с внешней стороны уже будет Dann дырка, fängt das пойдет Wasser an тяга, zu ziehen, и ganz leicht. вода будет Und тянуть. dann wird im See drin oder im Teich, И тогда в озере schaut es dann будет so aus. выглядеть как воронка. Aber dann geht es schnell. Но тогда очень быстро все Dann произойдет. kriegt das Wasser eine zerstörerische Energie. Получит свою разрушительную Dann fängt sich силу. das Wasser an zu Она drehen, zu начинает bohren двигаться, und nimmt Grobmaterial уже schon mit. забирает крупный материал с собой Ein Loch durch den Damm und и der ganze Damm bricht weg. прорывает дырку в дамбе и уходит все озеро.
So funktioniert das, wenn man den falsch aufbaut. Таким образом это работает, если изначально неправильно Das ist jetzt построить mit dem дамбу. Lehm, habe ich das jetzt geschildert. Я сейчас это рассказал с Wenn ich aber суглинком. jetzt Humus Если гумус und Lehm zusammennehme, и я гумус и суглинок das ist eine соединю, Katastrophe. это катастрофа. Weil im Humus Потому drin что в sind гумусе Wurzeln, есть Laub, корни, есть листва, ist verrotbares Material. сгниющий материал. Und also eine Wurzel verrottet, Корень гниет, gibt nach und dann habe ich drin и Не важно, остается где в это щели. Как раз для воды. Wasser sucht durch, Вода spült sich найдет das aus эту und dann щель, bricht durch. и опять дамба ушла. Ich habe schon viele solche Seen, Я очень много видела озер. eigentlich alle, was ich in Russland bis jetzt Практически gesehen habe. все, которые я видел в России. Ich habe keinen einzigen gesehen, der was in Ordnung ist, Я еще ни одного не видел, которое в aber schon порядке. viele, was Но kaputt sind. очень много, которые дамбу прорвало. In Tschuwaschien Чуваши, bin ich dort mit der ganzen я Gruppe был beim там Seminar hin mit, с von der группой Universität, семинара с weil die haben университета. einen großen See И aufgebaut. мы построили большое озеро. Und in den See hält И sich kein Wasser. в этом озере не держалась Aber вода. in den See läuft auch kein Wasser aus. Но из озера не выливается Und es вода. kommt viel Wasser И zu, wenn es regnet. очень много воды вливается туда, когда Aber das идет ist дождь. nur ein paar Wochen drin und Но dann ist только wieder alles weg. пару недель держится и Die уходит. Meinung war von den Leuten dort, Люди думали, что dass das Wasser alles verdunstet. вода вся испаряется. Ich habe mir das angeschaut, Я посмотрел, das gibt's nicht. я говорю, так не бывает. Verdunsten kann nur ein paar Millimeter, minimal. Пару миллиметров может только Das ist испариться. nicht möglich in der Это kurzen Zeit, невозможно. За bei so einem короткое время großen такое количество воды Wasservolumen. не испаряется. Das hat andere Ursachen. Есть Aber man другие sieht причины, nichts. но ничего не видно внешне. Jetzt ist dieser Damm, na, der ist in etwa 50, 60 Meter breit. Дамба там 50-60 Mächtiger метров Damm. шириной, достаточно широкая. Unten Strauchbewuchs, hohes Gras. Снизу кусты, трава, травой все заросло. Jetzt habe ich das alles abgesucht. И я всю эту дамбу Denn исходила, das gibt es nicht, исследовала. dass das Wasser Не verdunstet. бывает такого, чтобы столько Und воды dann habe ich die испарилось. Ursache И gefunden. я нашел причину. Am Fuß von У dem Damm, подножья дамбы, da unten, wo die внизу, Sträucher sind, где wo der Bewuchs кусты ist, и wo denn трава, sonst, растительность, где da же ist die еще. Feuchtigkeit Там была влага, und da sind feuchte, nasse и Stellen. там было просто влажное место. Und wenn der Druck sich im See erhöht, И когда количество воды dann увеличивалось в sickert озере, unten in diesem когда Dschungel, in в diesem этих Strauchwerk, джунглях immer mehr Wasser больше и aus. больше воды протекало. Aber das ist ja 60 Meter weit weg. Но это 60 In метров Gebüsch. дальше, в кустах. Und da hat niemand Там nachgesehen. никто не искал уже. Und das ist das Wasser vom See. И эта вода из озера. Warum? Почему? Das haben wir dann genauestens analysiert. Мы точно проанализировали, Von wo haben sie das Material откуда her? они взяли материал. Ich habe dann nachgefragt, dann haben sie Я mir das спросила, erklärt. они мне Habe dann auch объяснили, gesehen. рассказывали, показывали. Die haben den Damm aufgebaut Они построили дамбу mit Bulldozern. бульдозером. Kein Bagger, also Не Bulldozer ist экскаватором, schon а бульдозером. Von links und von Слева, rechts справа haben sie Material взяли herangeschoben, материал, нагорнули его um diesen mächtigen Damm и aufzubauen. сделали вот эту огромную дамбу. So kommt das Вот Material. так вот материал вошел в дамбу. Mit Erde, mit Stein, mit С Öl землей, wieder. камнями, Und гумусом. festgefahren. И Aber утрамбовали. 50, 60 Ну, Meter breit. 50-60 Riesig метров. Damm. Огромная дамба. Den Damm reißt zu oben nicht weg. Сверху дамба, Wenn der so дамба mächtig ist. ничего не произойдет. Aber Она der очень Druck vom мощная. Wasser, Но давление воды, der sucht sich jede вода Möglichkeit найдет любую und возможность. so spült er unter den И Damm, таким образом под den дамбой, sie aufgebaut haben, wo так keine как ее Verbindung ist, построили, breitflächig на широкой территории нашло unten das Wasser aus und da ist der нашла вода Bewuchs себе entstanden место и von просто Bäumen und промывала Sträuchern. дамбу. Weil das ist ja schon 20, 30 Jahre alter Damm. Этой дамбе уже 20-30 Das лет. ist ein dichter Bewuchs. Там достаточно Und серьезная niemand hat es растительность. vermutet, dass das Wasser, was dort unten austritt vom See, Никто не Wenn man верил nicht sieht. сначала, что оттуда вода из озера оказывается за 60 wenn man aber das метров. genau там. analysiert und Но nachgeht, если dann ты ist das четко so logisch, проанализируешь и подумаешь, настолько логично все. das sind der Fehler. Der ist nicht ausgebrochen, aber leer. Озеро Da bleibt не nur halber пропало, Meter но Wasser оно drin, dann ist пустое. alles weg. То есть через несколько недель там Und keine 6, 7 уходит Meter, wo вода. der Damm innen hoch wird. Das sind die Fehler beim Bau. Это ошибки при строительстве.
Deswegen seht ihr jetzt den Поэтому вы сейчас Film, увидите фильм, dann wie man so eine Sperrschicht aufbaut делают такой und wie глиняный man замок. große И Seen как in den ärgsten Problemzonen, also sandiger oder steiniger Как Boden. делают озера в самых сложных областях, там где Und der See песчаная jetzt in почва, Portugal, каменная der neue, почва. Вот в Португалии новая, Mit über 1 Million Kubikmeter там Wasser, более 1 миллиона кубических Если- метров воды. trockenen, Это steinigen, самая schlechten Boden сухая gebaut область, wird. и там каменистая Damit почва вся. Мы там тоже построили глиняный замок. Ihr braucht keine Вам Sperrschicht. не нужно здесь глиняный Diese замок. Arbeit könnt ihr euch hier Вы sparen. можете сэкономить на этой работе Hier здесь. ist nämlich genau das Gegenteil. У вас здесь прямо противоположная Hier brauche ich ситуация. nichts verdichten. Мне не нужно здесь ничего Hier уплотнять. brauche ich nur außen den Мне, Damm aufschütten мне нужно дамбу сверху und fürs насыпать Wasser Platz schaffen. и сделать для воды ландшафт. Denn hier kommt das Wasser von unten Потому что вода у вас идет снизу, durch die Höhenlinien. по Die изолению, Flächen, по das Endwasser. территории. Viel einfacher, А здесь у вас гораздо проще viel billiger. и гораздо дешевле. Hier ist es nur wichtig, Здесь только dass важно man die möglichst по lang zieht, возможности dass sich eine Wasserbewegung вытянуть по ветру Das для того, Wasser nicht чтобы faul. вода могла двигаться, Und die сделать richtige форме Ausformung. меандра для того, чтобы она также und die могла richtige Neigung. двигаться и с Das ist правильным hier das наклоном. Wichtigste. Вот это здесь важно. Sperrschicht braucht ihr hier keine, Глиняный замок вам здесь не нужен, denn hier kommt das Wasser von außen zu. потому что вода у вас... Ihr braucht nur dieses belastete Wasser, Вам нужно только загрязненную da würde воду, ich einen общественную, Durchzug schaffen, durchbackern, dass просто das сделать wegfließen таким kann. образом, чтобы она легко уходила с вашей территории. Das faule Wasser und das belastete von der Chemie oder von Загрязненная der и вот Landwirtschaft. эта воняющая вода должна просто Und проходить. später einmal können sie es immer zumachen, wenn die auch zur Vernunft gekommen sind und keine Chemie И mehr verwenden. вдруг у вас на прилегающих биологиsch территориях bewirtschaftet wird. перестанут пользоваться химией, вы Das можете muss man jetzt schon beim дальше Bau vorsehen использовать. und dann kann man schon die Это можно entsprechenden предусмотреть Дämme при bauen. строительстве und dann и kann man auch diesen ganzen Zulauf nutzen. делать соответствующие Das sehen wir дамбы, schon тогда gleich bei der прилив Planung можно berücksichtigen. использовать тоже воды. Denn es ist nur eine Frage der Но Zeit, это вопрос времени. wenn so ein Projekt, Если so ein такой Ökoprojekt проект, вот такой экологический gebaut проект wird, richtig построен, gebaut wird, правильно построен, dann hat das Beispiel. тогда это будет эффект Aber sofort, примера, то есть его все будут перенимать дальше. schon während dem Bauen Даже erlebe во ich es. время строительства очень часто я Wenn du wo это baust, слышу и вижу. Das Если ist ты mir где-то auch toll что-то gewesen, das строишь, ist auch bei den anderen Projekten so gewesen, когда я уже был на других dann проектах, sehen das die Nachbarn. тогда это видят соседи. Oh, was wird denn hier О, gemacht? что он здесь делает? Zuerst schimpfen sie, Сначала они die ругаются. Bagger und welche Arbeit Экскаватор, und die строительство, Zerstörung und что die они grüne там Wiese. делают, все ломают. Und wenn es dann schon halb fertig И ist, dann когда fängt sie an наполовину zu проект gefallen. готов, им начинает это нравиться. Und dann ist ein Wasser И drin. потом еще и вода там Bei den meisten появляется. Fällen findet das Потому Wasser schon что, beim Bau, как правило, вода уже в процессе строительства je начинает nachdem заполнять территорию. welcher Grund das ist. Они Und видят, wenn что sie das dann происходит, sehen, dann sind sie nicht mehr zu и bremsen. когда их уже нельзя остановить. Dann möchten sie es möglichst billig machen. Они хотят сделать это как Und можно dann gehen sie gleich дешевле. zum Baggerfahrer Они идут к und экскаваторщику sagen, kannst du и bei mir говорят, auch ты zu у mir меня kommen? можешь такое же сделать? Nur du, weil du weißt ja, wie es geht. Только ты же знаешь, как это работает? Ich möchte auch einen machen. Я хочу что такое же у себя Ich möchte научить. auch einen Kratergarten, ich Я тоже möchte auch хочу einen тоже See кратерный oder сад, möchte я auch einen хочу Teich oder озеро einen или Bucht. пруд, или высокую Und der плиту. Baggerfahrer sagt, А ja, ja, экскаватор говорит, конечно, я могу. mach ich schon, ich weiß, wie es Я geht. точно знаю, как это Dann делается. kannst du ein Holzer sparen Ты можешь сэкономить на oder холоде, seinen Architekten. или на Ist natürlich архитекторе billiger. сэкономить, это будет Und dann тебе wird's gemacht. дешевле, и тогда это делают. Und dann siehst du es, wie es И gemacht тогда wird. ты видишь Der все Baggerfahrer weiß проблемы. zwar, ein bisschen was er Экскаваторщик gehört hat, знает, как копать, как строить. und dann rennt das Wasser ganz woanders hin, И dann ist потом der ganze вода, Weg versumpft, wie jetzt. Может течь, например, на Миротоле ist das ja дорогу, auch как в passiert. Миродолье, на общественную Und dann muss вся. da geändert werden, dann gibt es И Ärger потом und это все Streit, нужно менять, а это стоит denn da денег. gibt es noch mehr zu И berücksichtigen. есть много Zug und моментов, Fortlauf, которые экскаваторщик не Aussiedlung, может оценить. Neigung, Склоны, качество Wo? почвы,
Von der Siedlung ist ja nur Zufall. Это же поселение, там есть дороги, коммуникации. Starkregen, Niederschläge, Сильные Überläufe, дожди, Furten, переливы, wie das аварийные Wasser сливы. überläuft, damit es nicht Куда вода Schaden будет сливаться, когда ее очень много. И много очень нюансов. Ja, das hat halt der Baggerfahrer in der kurzen В Zeit это noch nicht время alles gelernt. экскаваторщик этому не научился. Da sind natürlich die Fehler И тогда wieder ошибки gut zu machen. налицо, нужно Und da muss исправлять. ich jetzt, wenn ich jetzt kommen wir dann jetzt in 10 Tagen was nach Miratolie, Через 10 дней мы поедем so в einen Fall Мираполе wieder sanieren. исправлять ausbessern, одну verbessern. такую дамбу. Deswegen kann ich nur empfehlen, wenn Поэтому ihr я so могу große Projekte рекомендовать на macht, таком большом oder проекте, wer immer von euch wo, кто будет его schaut euch das an, arbeitet реализовывать. vielleicht dort mit oder besucht so ein Seminar. Посетите Oder семинары, besichtigt so ein Projekt поучитесь, und посетите mit den Leuten проекты, reden, dann kann man sich viel поговорите ersparen. с людьми. Weil das unweigerlich sind da Fehler verboten. Потому что если kommt so viel. неопытный человек, ошибки Nur das Beispiel Miratolie jetzt ein zweiter Fall. Мираполе это уже Wir второй sind mitten случай. im Bau vom See, da Мы was ausgebaut. построили озеро, дамбу, которую прорвало, Mitten im Bau vom See и в середине und этой auf einmal, стройки, wenn wir die Sperrschicht machen, когда мы делали этот глиняный замок, Katastrophe, посередине дамбы, Katastrophe, laufen die alle daher. Ich habe gerade das Seminar катастрофа, drin бегут im ко мне, Seminargebäude. Der Baggerfahrer, Katastrophe, Katastrophe. кричат Was ist los? катастрофа. Говорю, что случилось? Mitten in der Прямо в Sperrschicht, also середине am глиняного sensibelsten Platz, замка, это самое важное, самое чувствительное Kommt место der Wasser. в дамбе, пошла вода. ja, das ist natürlich, passt überhaupt nicht. Это Mitten in der Sperrschicht im совсем не Wasser. подходит вода. Das Katastrophe, wenn wir alles zuschieben, alles lassen. Все. И Und die они ganzen решили, Leute, закапываем, alle все, zwar dort, ничего не получилось. Oh, weh, was ist jetzt, was wir machen? Katastrophe, Katastrophe. Это катастрофа. Ich schaue mir das an, Я посмотрел. sage, das ist ein Glücksfall. Я говорю, вам повезло. Wieso? Почему? In der Sperrschicht, der Это же в Wasser. глиняном замке вдруг So, источник. schaut euch das Schild an. Hier steht А ein Schild. посмотрите, там есть табличка. Kein Seminargebäude. Bitte mit dem Wasser sparen. Там стоит табличка, на ней Beim Hände написано, waschen, пожалуйста, экономьте воду, когда моете weil руки, so wenig Wasser da потому ist. что очень мало воды. Die müssen das Wasser zuführen, die Им haben kein нужно fließendes Wasser. ввести Rauchen туда zuführen. воду, потому что у них нет Und in текущей so воды. kleinen Dingen mit И Tropfwasser da nicht so. то есть нужно Hände waschen. было экономить воду при мытье рук. Und das für die ganze Siedlung. И так для всего поселения. Und jetzt И kommt in der сейчас Sperrschicht, у вас источник вдруг пошел, ну пусть даже в Schau mal середине das an. глиняного замка. Посмотрел на него. und was machen wir jetzt? Что мы делаем с ним? Jetzt habe ich gesagt, das ist jetzt aufs Wort zu machen, was ich gesagt habe, und zwar Сейчас вы sofort. должны делать четко, быстро Weil то, что я sonst ist говорю. das alles, Иначе уже потом исправить das это alles будет zusammen, нельзя. nicht? Просто Weil это все сейчас Wasser kommt hoch mit все Lehm und там das ist ein Problem. упадет туда, забьется илом, мы уже не исправим. Ich habe das angeordnet, was jetzt zu machen ist, und ich werde jetzt schnell sagen. Я очень быстро рассказала, что надо сделать. Der Bagger muss sofort Terrassen machen von außen, weil wir waren ja in der Tiefe, Это было уже в 7-8 глубине, Meter Tiefe unten. 7-8 метров в глубине. Terrassen machen, Террасы должен был сделать, damit er von oben для того, чтобы он сверху мог abgetrennt nach спуститься unten вниз, kann, dass er noch tiefer и runter kann. чтобы еще мог глубже Der Bagger копать. muss mit dem Hang stehen können. Он должен, экскаватор Also должен den Griff. стоять на террасе для того, чтобы Wenn die Luft копать weiter дальше. runterkommt. Und dann gehen wir И schnell быстро, очень быстро den Lehm нужно heraus. было убрать суглинок. Blub, das Wasser ist immer Вода hochgekommen und hat течет, sich vermischt вода mit Lehm. снизу идет и Sofort. смешивается с суглинком. Очень Zwei быстро. LKW Две fuhren машины, Schotter, гальки, Rundkies, речная галька, 1632er Rund, also 16 so von миллиметров, klein, она 16 от bis 16 so, миллиметров до Dachkies, 23. Rundkies, wo keine Feinteile dabei Это sind. именно круглая Das haben sie вымытая schnell галька aufgekriegt. без углов. Sofort diesen Schotter zu fahren. Быстро сюда привезти эту гальку. Und jetzt ist der Bagger muss aufs Wort das machen, was ich jetzt Экскаватор sage. должен дословно выполнять Er то, muss что я schnell говорю. den Lehm, wo Очень steht, so быстро viel wie möglich выбрать rausschmeißen суглинка как можно больше и быстрее. und sofort И den Schotter nehmen быстро und ringen. взять этот камень и быстро So заложить schnell wie möglich. территорию. Очень быстро, насколько можно Und den быстро. Schotter so auf einen Kegel. И сделать immer an der gleichen Stelle. горку, Zack. горку этого камня.
Der erste LKW ist das Первая meiste der Schotter, машина. den siehst du, der im Schlamm versinkt. Первую машину ты уже не видишь этой гальки, потому что он там еще с суглинком, с водой перемешивается. Dann baut sich der Kegel auf. Потом получается такой Ne? холм из Dann ist камня. da jetzt mitten in der Sperrschicht Это в середине, so ein Schotterkegel. глиняного замка получается такая каменистая яма. In diesen Schotterkegel В haben wir dann ein камне Rohr, труба, мы 100er, ставили трубу, 150er Rohr ist es, 150-ю даже. Kanalrohr. Это канальная труба. Wasserrohre haben sie in der Größe nicht gehabt. Mit dem Bagger ganz vorsichtig Мы очень hineingedrückt. медленно ее опустили туда, Das nicht bricht, der darf nicht для того, чтобы ganz она vorsichtig нигде не лопнула. in Очень den медленно, Schotterkegel. Der Schotter weicht nach, опустили. vorne Spitze drauf, nach unten gedrückt. Вниз Da losgeklappt. получилось. Die zwei Männer von der Ausbildung, Двое мужчин с годовой группой die haben sich обучения. angehängt mit dem, beim Baggerlöffel. Э, Ja, die mussten das Rohr erhalten. Они держали эту трубу, Denn da unten in einem 18 Meter tiefen Loch, потому что 8-10 So viel метров Lehm в ist. глубине das ist sehr gefährlich. очень опасно было. Wenn man das zufällt Их привязали к ковшу. und es kommt da einer in den Lehm, И der ist привязали к ковшу, потому что nicht если angehängt, бы ist der завалилось rettungslos все это, verloren, его der просто erstickt auf оттуда der не Stelle. вытащили. da unten, der drückt. Да, то есть когда Das ist земля sehr давит, gefährlich это gemacht, очень sehr опасная gefährliche работа Arbeit. была. Aber muss sofort Но gemacht нужно werden. было сразу ее делать. Oder man gibt die Quelle auf. Или просто забросили этот источник. Da jetzt bei diesem Kegel На вот haben на die этом das Rohr камне, gehalten, der Bagger там, hat где es мы вставили hineingedrückt. трубу, экскаватор ее придавил. Nächster Schritt haben wir Следующий außen шаг. С rundherum, внешней стороны so wie sie gehabt haben, so Geotextil, also мы so ein положили Vlies, Bauflies, геотекстиль auf den Schotter draufgehen. сверху на камень, Und dann hat er и тогда уже Lehm zugemacht. все закрыли суглинком. Und die Sperrschicht haben wir nicht gerade И boxen, мы sondern so. сделали глиняный замок неровный, Logisch, именно nicht, вот wenn эту wir da ja den форму, Platz которая gebraucht у нас haben für die труба Quelle. была. Потому что на том месте Und das у Rohr нас nach уже oben, получался die шире. Sperrschicht und den Damm fertig И gebaut. закончили дамбу. Und jetzt haben die, И dann сейчас haben wir also у gleich них eine Pumpe angeschossen, насос туда, Schmutzwasser rausgepumpt. грязную воду Und выкачали. jetzt hat Mirodolje Сейчас в Миродолье 58 Minutenliter, also knapp einen Sekundenliter bestes Quellwasser. 58 литров в секунду источник. Jetzt brauchen Sie nicht mehr sparen beim Händewaschen Они oder больше beim не Ding. экономят воду на мытье рук. Ja, das ist natürlich ein Вот Glücksfall, wie er это fertig war. просто им повезло. Aber während des Baues, wenn es Но во passiert время ist, строительства da и werden такие alle davon случаи gelaufen. бывают. То есть, Nur как da правило, brauchst это du забрасывает. sofort handeln, И- gleich Но если ты сразу die начинаешь richtigen действовать Schritte setzen. и правильные шаги Und das war die schwierigste принимаешь, bis jetzt von der Но Quellfassung это mitten in der было Sperrschicht in самое 10 Meter сложное, что Tiefe. касается обустройства in so einem источника, Loch unter прямо в Quelle zu середине fassen. глиняного замка обустроить Und его. warum funktioniert И das? почему это работает? Jetzt muss man wirklich natürlich denken. Здесь нужно мыслить природно. Wenn man das jetzt irgendeinen Fachmann sagt, Если один ist ja schon человек öfters тебе passiert. скажет, или специалист очень часто dann об sagt er, этом der Lehm говорят, verschlingt ja den ganzen Schotter, das bringt nichts. он скажет, что с углинком сейчас Und dann macht заберется es весь zu. камень, это ничего не даст, это Das нужно ist vollkommen falsch. это неверно. Der Lehm, nach außen isoliert er ab, Суглинок с внешней стороны von изолирует innen все, hast du das Wasser, с das spült внутренней es aus. стороны Und das ist genauso, wie wenn ich jetzt einen in der Hand oder irgendwo im Finger Например, если у тебя на руке это или на пальце, was war das? einen Eiterherd oder einen Abszess oder so, Абсцесс какой-то. oder einen Finger. Wenn, das tut wahnsinnig weh, Это больно, wenn das nach außen nicht weg kann. если не может уйти. Sobald das geöffnet ist, sind die Schmerzen weg. Как только рана открыта, тогда боль уходит. Weil sie das reinigen kann, wenn der Druck weg ist. Потому что давление ушло. Das ist jetzt ein grobes Beispiel. Это грубый пример. Und beim Wasser, У воды, wenn das Wasser hier weg kann,
Если вода может выйти, и у тебя есть чистая вода, то есть ты откачал грязную изначально, у тебя чистая вода. У нас появился чистый источник прямо в середине глиняного замка. Aber alle Leute von Seminar über 50, Все люди, более 50 человек, mit dem Professor, вместе Universitätsprofessor, с университетским профессором, keiner hat geglaubt, dass das никто не верил, что у funktioniert. нас получится сделать Jetzt sind sie источник с natürlich питьевой vorher водой в froh, середине weil sie eine глиняного große, замка. gute Quelle haben. Но сейчас у них Kann man auch хороший anschauen, источник. kann man besichtigen. Это можно посетить Ich bin и jetzt wieder посмотреть. dort beim Seminar, Сейчас там ich bin будет das семинар, Seminar dort, будет für в Erweiterung, месяце, и будем wo weitere продолжать Seen работу. gebaut werden. Jetzt traut man sich drüber, Дальнейшие. weil sie Сейчас sehen, уже dass das люди funktioniert. делают озера, потому что они видят, что они работают и держатся. Also wenn irgendwo Schwierigkeiten auftreten, Если есть какие-то сложности, darf man nicht das не dramatisieren. надо это все драматизировать. Oh, das geht nicht, Ой, denn это не dem und das und получится, das и und это не das. получится. Dann wird es unlösbar. Тогда задача становится Sobald нерешаемой. Schwierigkeiten auftreten, Если есть сложности, muss man sofort nach einer Lösung suchen. нужно сразу искать решение вопроса. Ursache, Причину, Lösungsmöglichkeiten решение, und dort ansetzen. и там начинать Aber sofort. работать. Но сразу, Dann gibt es kein Problem, тогда не будет проблем. sondern eine Lösung. Это будет kein решение. Problem. Это будет решение, а не Problem проблема. macht der Mensch selber, Проблему делает человек wenn er сам. dramatisiert Когда он драматизирует und всё. damit eben unlösbar. И таким образом он делает эти Sondern mit проблемы der Natur нерешаемыми. kommunizieren Если он общается с heißt природой, nachdenken. это значит думать. Das hat ja alles einen Sinn. Все имеет свой Warum смысл. passiert das? Почему это происходит? Wieso? Почему? Зачем? Ja, das ist ein Geschenk des Himmels, dass die jetzt Это dort же eine Quelle подарок haben mit den природы Sekunden. того, что вы нашли такой источник. Direkt in der Siedlung. Прямо в Da kann es was поселении. Besseres geben. Что еще может быть лучше? Und die hätten alles zugeschüttet, Они Katastrophe, хотели все Katastrophe. засыпать, все закрыть и ничего Ein больше. Glücksfall und keine Это Katastrophe. же везение, а не катастрофа. Aber solche Beispiele kennt ihr mehrere Но erzählen. я вам очень много могу Сибирия, примеров Томск. рассказать. В Сибири, в Томске Kein Wasser, нет воды, extrem trocken очень сухая Im Sommer? местность летом, und im Frühjahr а Überflutung. весной затопление. Ganz flach. Пологое место. Ich schaue mir das an, ich gehe mit den ganzen Seminaren, mit den auch Ausbildungsgruppen Мы über идем das со всей Gelände группой по местности, und ich spüre das, wo Wasser и ist. я чувствую, где есть вода. Und Wünschelroute oder sowas, Вот pendeln, эти das wirkt все bei mir nicht. рамки и так далее у меня не Ich работают. bin verrückt, weil ich angeblich zu viel Energie habe, Мне so сказали, sagen что у die меня сильно много Radiästhesisten. энергии, они у меня прыгают во все Aber ich стороны. spüre das so, Но я чувствую это так, без рамок. an die Pflanzen, an der Я вижу это Vegetation, по растениям, по an der Erde, wenn man вегетации, sie hinlegt. по земле, когда ложусь по на моему. нее. Und dann kannst du es feststellen, И я wo могу Wasser ist. определить, где есть вода. Und dann habe ich ihm gesagt, Я им сказал, hier ist eine Wasserader. здесь есть водная жила. Hier können wir einen Brunnen machen. Здесь можем сделать источник. Das hat keiner geglaubt. Никто не верил. Ganz flach einen fließenden Brunnen. Никто не верил, что здесь может быть текущий источник. Kennt niemand. Никто не знает вообще, Ja, что warum это soll es das такое. nicht geben dort? Я говорю, почему? Hier ist eine Нет, Wasserader. почему? Здесь вот водная жила. Dann gehen wir 50, 60 Meter weiter runter. 50-60 метров идем вниз. Dann habe ich da schon 1,50 Meter, 2 Meter Höhenunterschied. Это значит у меня 1,5 метра, Leichtes 2 Gefälle. высот на этом склоне. Hier oben, das Здесь ist die сверху Quelle. я устрою источник. Da ist eine gute Quelle drin. Здесь очень хороший источник. Und dann legen wir da И мы eine проложим Leitung, трубу 60 Meter runter. 60 метров вниз. Dann habe ich 1,50 Meter Höhenunterschied. Тогда у нас 1,5 метра перепад Und dann высот. setze ich dort eine Brunnensäule, einen Тогда мы Brunnenbruch. поставим такой ствол дерева. Und das Wasser fließt in den Brunnen Вода ein ohne jede будет Pumpe. просто вытекать Für immer. без насоса. И она Für, будет всегда für ewig. вечность. Es fließt immer. Она всегда Ohne будет Pumpe. течь, без насоса. Das hat kein Mensch geglaubt. Никто не верил. Wir haben dort auch ein Baggergerät. Нам Mit einem привезли Traktor, ganz so экскаватор. ein uralt Gerät. Also, Старую очень технику. der hat Или dann den шипы. Schlitz gemacht dort. Они сделали шум, Das Wasser haben wir gleich einmal gefunden. воду Die нашли. Quelle. Aber eine starke Quelle, 1 Zoll Rohr voll. Сильную, это 1 дюйм. Und das haben wir dann die 60 Meter hinuntergeleitet. Вывели ее на 60 метров вниз. Und dort einen Brunnen, haben sie Там einen Drogen поставили gefunden. этот ствол,
И nur ein вывели Stück воду eingeschoben, weil снизу dann war das вверх. Seminar zu Ende. In der Höhe mit 1,50 Meter. На метр 50 мы поставили эту колонну. Dass Sie sehen, dass das Wasser dort И ausläuft. видели так, как выходит вода. Die Fassung, den Quellschacht gemacht, Сделали шахту для Quelle обустройства. gefasst und ausgeleitet. И вы вывели Und ее seitdem вниз. haben Sie in Tomsk С тех пор у них в Томске einen fließenden у них Brunnen mit einem есть Sekund, also текущий mit einem источник. ein Zollrohr voll. Толщины это примерно Der 1 wie дюйм immer. в секунду. Fließendes У них Quellwasser. всегда есть теперь вода зимой и летом. Das ist so einfach, Это so настолько logisch. просто, настолько логично. Das kann ich überall machen. Я везде это могу сделать. Und wenn ihr hier 11 Meter У вас Höhenunterschied, здесь 11 метров перепад высот, 11 Meter Höhenunterschied, 11 метров, dann brauche ich nur oben, тогда сверху, wo ich 4-5 Meter где Höhenunterschied habe, 4-5 suche метров ich die перепад Quelle, высот, я найду источник, mache dort die Fasse die Quelle richtig, правильно обустрою lege его, eine Leitung проведу, und unten gebe ich einen Druck in den Grund drauf. и у меня будет текущая вода Und das зимой и Wasser летом. fließt für immer. И вода будет всегда течь Ohne на этой Pumpe территории, und ohne без Öl. насоса, без всего. Fließendes, lebendes Текущая, Wasser. живая вода. Lebendes Wasser ist nur, was sich bewegen kann. Живая вода – это та вода, которая может Quellwasser. двигаться. Вода Was из einmal, источника. das Wasser, was einmal in Flaschen abgefüllt ist, Та вода, которая в бутылках, das ist stabilisiert, это das ist tot. стабилизированная, это мертвая Das вода. ist nur mehr nass Она просто мокрая und teuer. и дорогая. Das ist keine Energie mehr, keine В ней нет Information, gar больше nichts. ни Nur mehr nass, информации, wenn man es ни braucht. энергии, ничего больше. Quellwasser ist Вода из Energiespender, ist источника – это Informationsträger. вода, которая несет в себе Und auch энергию, das несет в könnt ihr себе da hier mit Leichtigkeit информацию. Brunnen И у machen. вас можно на всей территории Aber поставить selbst такие fließende текущие Brunnen ohne источники, Pumpe. которые будут самостоятельно течь без насоса. Weil hier habt ihr die Möglichkeit, das Wasser zu fassen У вас есть und hier dann die возможность entsprechend ausleiten. обустроить эти источники и сделать их именно Mit такими Eigentum. текущими. Überhaupt kein Problem. Вообще нет проблем. Und wenn ganz ebene И Flächen там, где sind, совсем ровная, kann ich es ровная genauso machen. поверхность, da muss man auch hier über Pumpe, weil kein Druck. точно так же можно сделать этот источник, но там уже нужен насос. Aber das ist auch keine Schwierigkeit. Но тоже нет сложности. So, haben wir jetzt eine Möglichkeit, dass wir den Film Итак, anschauen? мы смотрим фильм, есть возможность. Wo? Здесь, да? Где? Das ist natürlich Всем видно. keine Lösung. Das ist, Это, конечно, das ist erstens einmal viel zu dunkel, da sieht man nichts. там плохо видно. Da wäre es schon besser, wenn wir da irgendwo einen dunklen Raum hätten Лучше, und dass если у man нас das было бы темное mit dem помещение. Klima zeigen. Das ist ja gar nichts. Знаете, die Leute meinen, das ist, die können gut sehen. Ja. Что, большой не получается? Если все выросло и озеро наполнилось, давайте. Громче. Никто. Там посреди рая. Прямо посреди рая. Да, там на землю. Да, тут снова всего полно. Тут есть клубника, малород, А пульт телевизора громче, да? виноград, каштаны, потибалба. Все вперемешку. Тут видно, что вместе лучше, чем в одиночку. Многообразие, а не ограниченность поддерживает система. Вновь воссоздать рай. Над этим работает экологический визионер Зев Хольцер уже десятки лет. Вначале на своем собственном участке в Крамитерхофе на высоте свыше 1300 метров, а теперь по всему миру, во всех климатических регионах и континентах. So soll die Erde aussehen. Так должна выглядеть Земля. И так она могла бы выглядеть, если подходить к ней со всей ответственностью, если с ней общаться. Зеленая, не коричневая и не пустыня. В центре его работы стоит всегда вода. Wasser Вода – это жизнь, вода – это самое важное. Весь мир состоит на 70% из воды. Мы, животные, все состоит примерно на 70% из воды.
Из-за неправильного человеческого вмешательства по всему миру серьезно нарушается водный баланс Земли. К этому относятся канализации, дренажные системы, выпрямление рек и строительство водохранилищ в больших масштабах. Вода собирается и отводится на большие расстояния. С Зеппом Хольцером мы посетили одно такое водохранилище в Португалии. Да, я должен сказать, что я уже давно не видел такого ужасного сооружения, как это. Если отсюда посмотреть на дамбу, на высохший ландшафт кругом, и здесь это водохранилище, этот монстр. И прежде всего, когда смотришь туда вниз, на дамбу, на то, как она выстроена, и народное тело в природе. Для меня это ужасная картина, когда видишь там внизу высохший ландшафт и эти склоны. Воду собрали здесь, на этом водохранилище, и ее теперь не хватает во всем ландшафте. Где прежде широкий ручей питал долину, теперь остался только ручеек. Во всем окружающем ландшафте отсутствует влага. Если такая дамба обрушится, что случится там внизу? Целые долины будут разрушены. Так вся земля превратится в пустыню. Это лишь вопрос времени. Но короткого времени. Это видно по всему.